ꯊꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯛꯄꯟꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯅꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ MYASA na point yang khimari fangduna nupagi 32 suba state arm wrestling championship ki team champion oikre hojima poi pau ngasi nungthil pung ani makhai rom taba matamda porompat police station gi maning chanba wangkhai kaithel asangbi makha lerak machinda leiba pandukan amagi maningda sakti leiba bom ama pokhai khre bom pokhai ba aduda mi ama wantake bom pokhai ba aduda thangjam ango koba mi amagi pandukan akai atoi thoke manak pada leiba yum kharasu akai atoi thonke bom pokhai phamgi awang thangbada leiba mai paksana kobi nupi amagi yet thangba na pangsin khre haina phungdorake si ha da pang ya chom da ri he de chom da ga chom da to ko ni ngai ba chom da ye chang Amarom bom pokai phamgi manakta dukan phamduna leibi thangjam ibetombi kobi nupi amasu wanthabadagi miyamna laikanake bom adu kanana karigidama pokai hankhibano haiba chap chaba khangba ngamre panbayai ngasi bom pokai riba mafamasi ngarang chief minister Okram Ibobi yauna congress ki political conference pangthokhiba wangkai kethel asangbi multipurpose hall ga meter chamrom tamak lapnei Amarom da ngarang numidang pung nipan ga minute kulom chappa matamda social welfare minister AK Mirabai gi tabung khok me lekai da leiba yumdagi meter chahum rom tamak chatlaga leiba LP school amagi mayada bom pokhai khre thodok thopam da minister masa laktuni yangsinke minister na miyam tinba amadi mahiroi singi laisangum laba mafamda bom pokhai hanba haibasi pangdabagi thodok ni democracy chatpa leibak ta miyam na mikhalda saruk yanana ba honabada kanana su athingba piwangam loi phong na thoraktuna leibak sigi samgat sagat pada mateng pangbiu mikal pangthokpa thingduna miyamgi hakpu singnaba haibase miyamgi mayokta leibani asigumba thodo asi matungda amukhana tawbiganu haike संविधान की चना पथाव की मखादा पांगथोप इलेक्शन अमदा सुमाइना इकोई लेबा अकी अखंग थोनदना तौबगी मउता फोंगना मखोइसु पामबदी थोलतुना इलेक्शन फाइट तौबियु अदुगा लेपाक सिगी सेंगो चागतपदा अचोबो दायित्व लौबियु मदु महुता इकोई लोन फोंग तुमना सुमाइना मियाम तिदबा अमदी स्कूलदा सुमाइ अकी अखंग थोनबसे मसी इकोई आई टोटली आई याम अकनबा मवंगदा कंडेम तौवी अदुगा लोइनना मजी मतुंगदा अमुअन्ना थोन बिदनबसु आइगी तरफ्तगी अपील तौजरी Social Welfare Minister AK Mirabai gi tawhungok ta leiba yum manakta ngarang bom pokai hankibadu URF ki Lanmi Manipur Army gi Mobile Election Force WT na chathakibani haina URF ki Information and Publicity Secretary Sanajabo Maitei na thadorok pachero amana khangalakle Tarataruk suba Lok Sabha Mikhal gi oina Congress ki aron ba mifam amma chathagadore haibagi pau lup asigi DIS na fangbadagi khudak ta mifam adu thugaina ba bom adu pokayan khibani lubasina lauthokiba lamdamasida India gi Mikhal pangthokpa athingba thamkhibagi khongjang makha chathaba oina India na makhoi gi Mikhal gi piriba asi fawba ngasi numidang pung 3 tagi tang 13 ki ayu pung 3 makhai fawba mapal thoktana ba khangalakle maru oina Congress na kulingba polling station singda URF ki high power remote bomb sing phumduna thamkhre khudong thiba mayok nadana ba khangjin biu haina cherol asina makha tarakle Amaram da tabung khok maya lekai da leiba lower primary school gi ground manung da ngarang namidang bom pokai hankiba thodokpu lamdam adongi miyamna yaningda ba phongdok tuna wakan nifam chatakre tabung khok progressive youth pioneer association amasung tabung khok apunba development association na punna sinduna chatakiba wakan nifam aduda lamdam adongi miyo kyana sarukya ke thododu yaningda ba warol kaya su play kasingda ike asigumba thodo asi matungda amukhana tawbiganu haina sarukya khibi amana phongdorakle ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯪꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟꯗꯅ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯪꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ Anouba ahongba chakatpa Manipur amagidamak isa isagi bot thadabagi hak adu soidana sinabiu kanagumba kharana Lok Sabha mikal asi maru oidaba amagum khanba asi lale haina CPI gi mirep Dr. M Narana phongdokre
Thongju Local Council na Basikong da pangthokpa mikhal gi campaign ga mari leinana magna makha tana Lok Sabha mikhal asi maru oiba election ni haibasi hawgalakliba naha singna hena khangpham thoi legaga sigi tungi damak matik zaba mioi da vote pigadabani senja thumjana haraba lairaba prajana hingbada awaba oiraba matamasida Manipur gi damak achumba asengba purakpa ngamgadaba mioi khanbiu masagi tangtaba leijadaba ngahak ngahaki wangangba prajagi sebada masagi sagai gi amadi mari mata khaki khanba senja thumjada haleng balaitaba rasanti wala praja singna pamnadre rasanti dol gi wafam natana afaba mihut khanbagi matam oire Congress amadi BJP gi sarkar Manipur da lehendana ba khonase Manipur gi oina MP ani thabada parliamenta wangang bangamgadaba afaba mioi thasi haike BJP nataba Congress nataba anoba sasonama lehengani haibagi kaya ama semai maramdi modi senjau paibagi Kambuna support to party ne. Adar moi economic policy se inakun ba yokatpa policy ne. Maram adar ni moi na porche mamal control to ngam drib se ngam jung ngamoy. Maram di senjau pai ba karbar wala singi interest da moi license bi sendong tan bagi thabak adu ne ba. Aduna ngasi ekoi da leiriba policy se senjau pai ba yokatpa policy kawe lepak sikam khongjai tani masi chuthong bona bada parliament da praja gi damak ta thamoi se na masu ran gi se tamdu letana stable loina phire khongdana pakistan ya ran gi to kam tuna praja gi hu koi thotro ki chomok ko chomgi na to ba masari palle phom khandaba kamuna stable lo government amok ko yai In solicing amaga chamapal marfuni thoigi April ki tang tara humdoi da security force ka khuthongna bagi thodokta Kodompokpi da RPF ki mioi mapan amade in solicing amaga chamapal marfudra ma thoigi July tang tara tarukta texam da mioi taret lekhidaba thodok singbu ningsing bagi thoram ngase athoba singi ningsing numit haiduna cherau singi thel da leiba ningsing khubam da pangthokre Angan ba yugdagi hauna ningsing khubam da lekhidrabagi imung manungi mioi sing father of social worker iboyaima civil society organization gi mioi sing amade kanglup kayagi mioi sing na saruk yaduna haikat lekat tangkhe Ini numit karena orang ini. Wow, my boy, ini kan. Kodompokpi gi thodokta lekhidraba mioi mapal adudi Thongju Namarapon Lekai dagi TS Kunjabi Hare amadi TS Lokendro Kawa Naram Lekai dagi N Rajen Kwagatel Moyangpurel dagi KS Rajendro Sagolban Tera dagi M Prem Kumar Kesampat dagi L Dilip Hairok dagi M Pakka Haibong Pokpi dagi S Kameshwar amasung More dagi RK Khaibung Bane Amarom da Texam gi thodokta lekhidraba mioi taret adudi Singjamai dagi Ibohol Singjamai Chongtham Lekai dagi N Jaima Koyong dagi Rajen Macha Faizal Leitong dagi Langlen Phubala dagi Gojen Herangwei Thong dagi El Santi amadi Singjamai Waikhom Lekai dagi Herajan Bane ngasi pangthokiba thoram adu da pamdaba thodok thoktanaba police na angan ba ayuktagi hauna akan ba mawongda ngak senbagi thabak lokhatke amromda RPF ki mioi mapan lekhidaba mafam Kodompokpi amadi mioi taret lekhidaba texamda miyamna hailei katuna ikai khumnabutke mafam aduda su police na pamdaba thodok thoktanaba section thorang lokhatke Amaramda Jiribamgi Chingdong Lekai da Leiba Athoba Singining Sing Khubamda Family for Observation Committee Jiribam Sinduna Athoba Singining Sing Khubamda Miyamna Leisu Katnake Jiribamda Leiriba Civil Society Organization Sing Amade Tongan Tongan Ba Miyoy Kyana Sarugyake
April 13 अथौबा सिंगी निमित असिदा RPF की थौपुरोई लोइसंग काउंसिल हेडक्वार्टर PLA की जनरल हेडक्वार्टर टेक्निकल कमांड स्ट्रेटेजिक कमांड 252 मोबाइल बटालियन पार्टी की सेंट्रल ब्यूरो SR 1234 अतैलानमी की यूनिट डिपार्टमेंट अमदे स्टेशन सिंगदा लैरिबा मफम सिंगदसु अथौबा सिंगी निंगसिंग खुबमदा इकाई खुमनबा उतुना हैकल लेकत तंबगी थौरम पांथोखरे हारे RPF की सेक्रेटरी पब्लिसिटी रोबेन खुमन थोलकपा चेरल अमना निमिरासीदा लायोख्रबा अथौबा सिंगी निंगसिंग खुबमदा हैकल लेकत तंबा लाखिबगी दमक लमदम असिगी नुंगसिरबा अहलमन इमा इबेल इचे इसल इसिलिनाव सिंगमी इचिलिनाव नहरोल सिंह क्लब एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की म्यूज सिंह बार एसोसिएशन स्कूल कॉलेज की ओजा अमसुंग महिरोई सिंह गवर्नमेंट की एम्प्लॉई सिंह हक्सेल लोइसंग अमदी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंगदा थबक तौरिबा सिंह पुमनमकी मफमदा RPF की माइकेदगी थागत फोंदोरक्ले निमिरासी दमक मतेंग पांगबिरखिबा ट्रांसपोर्ट की सिलेनाव अमसुंग हैकत लेकत तंबा लाखिबा मियामबो असोयंगाम थोलकप मतमदा अना लायंगी दमक लेंबिरखिबा डॉक्टर अमसुंग नर्स सिंगबुसु थागतपगा लोइनना तवमल खंगबो उलक्ले निमिरासीदा हैकल लेकत तंबा लाखिबा मियामबो निंगथीना ngaक सेनबगी दमक अमसुंग चथोक चशिन तौबदा मतेंग पांगखिबगी दमक मणिपुर पुलिस अमदे ट्रैफिक पुलिस लैरिबा इसिलिनाव सिंगसु थागतप फोंदोरक्ले अथौबा सिंगी खुबमदा हैकल लेकत तंबगी थौरमबु माय पाकना पांथोखिबदा अचौबा थौदांग लौखिबा खुदिंगमक्की मफमदसु इकाई खुमनबा उलक्ले चैरावबना लाकपदा मणिपुर की गवर्नर BK दुगलना मणिपुर मियाम दया प्रपोजल पिरक्ले गवर्नर की पाउजल असिना हिंदू मैतई सिंगी चैरावबा असि अनौब चही लागले हाइबा खंगनबगा लोइनना कुमई असि युमथोंग खुदिंगदा धर्म की चनबिगा लोइनना हराव तयामना पांथोकने असिगुंबा निमित असिना लाकपदा लमदम असिगी युमथोंग खुदिंगमक्ता ने ताबा वातपादबा अमसुंग चाखनबगी दमक नहोंगना कथोलसे अनौब चहीना अमंबबु मांगनखिबगा लोइनना स्टेट असिगी तुंगी याइफनबगी दमक मंगाल अमा लाकपा ओइरसनु हारे चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिनसु मणिपुर मियाम दया प्रपोजल पिरक्ले निमिनासिना लाकपदा एकोय मसलगी मरक्ता अमत ओइबा नुंसी चानबा पुरक्पा ओइरसनु हारे चेरलसिना मखा तारदुना कुमई असिना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कांगुप मसलगी मरक्ता शांति अमरी नुंसीनबा पुरक्पा ओइरसनु हारे अमरमदा लॉर्ड महावीर की मपोक निमित महावीर जयंती लाकपदा चीफ मिनिस्टर अक्रम इबोबिना मणिपुर मियाम मरु ओइना जैन जाति सिंगदा ये प्रपोजल पिरक्ले लॉर्ड महावीर की मपोक कुमोन असिना लाकपदा लमदम असिदा चौखटपा अमदे अमत ओइबा ओइरसनु हारे हिंदू लाइनिंग चटपसिंगी सजीबु चैरावबना लाकपदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमना लमदम असिगी मियामदा ये प्रपोजल पिरक्ले अरीबा कुमना लोइदुना अनौब चही सजीबु चैरावबना लाकपदा लमदम असिगी मियामना हराव तयामना लाकदबा अनौब चही असिबु ईश्वरगी मफमदा थौनीदुना मथेल लुकोय कया कटलगा इंग तप्पा वातपादबा तंगदु लैताना पानबा चौखटपा लमदम अमा ओइनबा थौनीरसे तोगान तोगानबा कांगलुपना खुंदामिनरिबा लमदम असिदा अनौब चही असिना लाकपदा अमत ओइबा वाखलदा कांगलुप खुदिंग नुंसी चानना मसिल मना ओइबगी मरी हेना जेसिनबा नुंगाइबा लमदम अमा पुरक्पा ओइरसनु हारे जैन महावीर की मपोक निमित लाकपदसु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमना मियामदा ये प्रपोजल पिरक्ले मियामदा कांग्रेस थाजबा थंबदगी चही लिसांग सिना सरकार पाइबा ngamlibani haina डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमना फोंदुखरे उरीपोग असेंबली यूथ कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना ngarang उरीपोग कृष्णाम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा नहा सिंगी शक्ति से लेबाक की शक्ति ने हाइबा मिफम अमदा फोंदुखिबने थौरम असिदा इनर्गी मिरेप डॉक्टर टी मैना MLA L नंदकुमार MPCC की सेक्रेटरी विद्यापति सेंजम यूथ की जनरल सेक्रेटरी सुनीता कुंथोजम सरुक याखे गायखंगमना मखा तारदुना लमदम असिदा शांति अमदी चावकटपा पुरक्नबा होनबदा कांग्रेस मपांगल कलहनबा मथौ ताई फोंदोखे निखलसे अरुबे आयना बिगेबा आयुबेम पर्सन आयनमदर बसिना मणिपुर में थासी अमदी विदा सिगी ममाई से थोकदनी हाइबा अरुबा दुबा शक्ति को से मुस्लिम अदिम पानमेबु प्रेजेंट ओइना खंदुना MSCP रिकंस्टिट्यूशन तौरे हाइबा मीडिया दा यारक्लिबा सी चनबा यारोइदबा वाफमनि हाइना INC दा मर्ज तौख्रबा MSCP की जनरल सेक्रेटरी हौजिकना INC दा यावख्रबा M टोमबगी चेरोल अमना सेंगदोरक्ले थासिगे उमदा पार्टी असि कांग्रेस दा पुला पुसिनख्रबनि मसिदा मेंबर अमता लेहौबा लेते अदिम पानमे अमसुंग बौनाटिया कैसिंग मार्च 19 दा पार्टी दगी तांथोख्रबनि पार्टी की मिंग लाना सिनबगी दमक आयना यादबा थबक लौखलगनि हरे
लालुबा लोक सभा मिखल दा सिजनना गाड़ी रिक्विजिशन तौबदा अचौब वाथोक ओइरिबसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग बीके शर्मा की अरानबा थबक थौरमदगिन हाइना मणिपुर ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आइस रंजित नापाउमिसिंग द फोंदोख्रे MG Avenue the Laiba TDC की ऑफिस दा पांगथोकपा पाउमिसिंगा उनाबा अदुदा मागना मखा तारादुना डिपार्टमेंट असिना प्रेस क्लेरिफिकेशन अमबु अरानबा चुमदबा वाफमनि हाइके लोकसभा इलेक्शन दा सिजनगदबा गाड़ी सिंह मार्च मरी फावदा पीनबा हाइरकदा पीबा ngamkidaba adu BK शर्मना एसोसिएशन दा मांगजौना खंगलक्तबदगिने डिप्यूटी डायरेक्टर ना एसोसिएशन दा खंगलक्लबदी DC सिंहना दरकार ओइबा गाड़ी सिंह एसोसिएशन पिरंबा याबने ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर ना खुदकी ओइना फोन दा इलेक्शन की ओइना गाड़ी पिरकनबा हाइरकपदगी हेवी ट्रक कुंतरु लोकल ट्रक मंगाने मार्च मंगा दा ट्रक कुंथ्रामाथोय मार्च तरुकता हेवी ट्रक अमदी लोकल ट्रक हुमुद्रा मंगा मार्च तरेटा हेवी ट्रक अनि लोकल ट्रक अमने डिप्यूटी डायरेक्टर ना खंगसिनदना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा गाड़ी रिक्विजिशन तौबा चली हाइबसी थाजनिंगाय ओइदे मांगना मतम चाना गाड़ी पीदबदगी मार्च तरुकता इम्फाल दगी जिरिबाम ताना चटखिबा गाड़ी चामरी की मनुंगदगी गाड़ी खरा लंबी दगी फाजनखिबा अदुना साखिने BK शर्मा की अरानबा रिपोर्ट ता डिप्यूटी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ना रिजोइंडर पीबदा चेक्शन बियू रेकॉर्ड मुन्ना येंबियू मदु नत्रबदी वाथोक चाउथोरक्तुना चोप नंगलकनि हाइरे Deputy Secretary Transport and Matwagi President of the Transport Association, Nayamdi Puna, Mamanda Hygienici, section Pazana record young view Aduga, Laiva Madugi, Sub Saba Asimba, Wapum to Kamakanda, press release or rejoinder, press clarification to view Adunata Dana, BK Sharmagi Wala, Pankong Pongagadi, Panching Chindogadi. हेन चोपक्तना लेबाक मियाम ममांगदा यामना अचौबा यामना मिमांग थोकबा हाइबा यामना खुंगोइनबा थबामा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दा थोकनी अदना सेक्शन बियू लोकसभा मिखल ग मरी लेना एक्साइज डिपार्टमेंट ना चथरक ड्राइव ता ngarang फावदा lupa लाख तरा हेनबगी युंगो अमदी युंगांग लीटर लिसिंग तरेट चहुम निफुनिपान फागत पंगमले हाइना डिपार्टमेंट असिगी असिस्टेंट कमिश्नर CSJ कुमार नागासी फॉर्मी सिंगदा फुंगदुख्रे डिपार्टमेंट असिगी स्टाफ सिंगना फागलकपा lupa लाख अमा हेनबगी युंगो लीटर लिसिंग अमा चमंगा तरा तरुक ngasi lamfel dan laiba excise department ki campus da mai thaduna mangan khre Jay Kumar na makha taraduna election code of conduct thamkhibadagi ngarang fawada chatharkhiba drive da mafam chamri tara mathoi thibu humbagi thabak chatakhe mioi chani humudra taret fagatuna lupa lakh mari hena fine tahonke election limit fawba drive asi chatakhigani MR canteen na chingba mafam singdagi yu thadoraktanaba हाइनाबदा अयाब लेरे इलेक्शन गमरी लेना चादा मरफुद्रा की चांगदा यू थिंगबा ngamle हाइखे ड्राइव सिदी अप टू टिल द पोल दे फाउदे अदुम फजना अदुम चथगी तौरिबा अदुगा एक्साइज की ओइनसु मसी अकोगी लिकर प्रोहिबिशन एक्ट सी अदुम चथरिबनिना मसी की ड्राइव से अदुम हंथरो अदुम कंटिन्यू अदुम तौजन अदुना मसी अकोई चपचाना हंदकी 16 लोकसभा इलेक्शन सिददी आईडी यू की सिदी 80% अकोई 100% दे हाइजरो अदुवा 80-90% फाउदे अकोई चेक तौरे ना आई थमजनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की SP ऑफिस कॉम्प्लेक्स तलैबा चिंगू खोयुम सीदबा ख्वांगजेंग लाइरेंबा अमसुंग सीदबी ख्वांगजेंग लाइरेंबी चही के हरावबगी थौरम पांगथोख्रे अमाइबा कयाना मोंगबा हनबा हिदेंदगी इकौरबा मतुंग इरात थौनी थौरम पांगथोखे थौरम असिदा DGP साइद अहमद IG रेंज 1 क्ले खोंगसाइना चिंगबा मिय कयाना सरुक याखे प्रभु जिसुना शांति की पाउजल पुदना जेरूसलम दा चंगबगी नुमित पाम संडे थौरम ngasi काखलोंग बैप्टिस्ट चर्च दा पांगथोख्रे थौरम असिदा चर्च सेक्रेटरी पास्टर अमदी काखलोंग की अकोइबदा लैबा क्रिस्टियन लाइनिंग चटपसिंग सरुक याखे थौरम असिगा मर लेना शांति की पाउजल पुबा खोंगचत अमसु चटखे चर्च सेक्रेटरी के गोलमैना लमदम सिदा शांति लेननबा अमगा नुंगसिनबा पुरक्तबा थौरम असि पांगथोकपनि फोंगदोखे Kaklong Baptist Church is observing Palm Sunday every year, remembering of Jesus entered with a message of peace to Jerusalem. We bring this message of peace and unity to different communities in Manipur.
Integrated Mushroom Training Center Lamphel gi mieng makhada All Manipur Handicapped Persons Welfare Association sinduna nomagi oiba chengum thabagi training program ama konjeng laikai club kaithel da pangthokre haudopagi tharomda Imphal West ki upadaksha TS Rachandra kadagi Additional Chief Secretary K Manoranjan Amjugi President Wangkhemsa Samjai susarugya ke Wangkhemsa Samjaina subagi hainabi thamduna isa isana hainaba thabak sunaba hotnase masina awonba ama purakpa ngamgani phongdoke training ama tawki damukta ki training tawbar su ki damukta ki pokon do bajana maram chara dausi atu ki maram chara ko ki atu ki mahi phona ba ko se ai ai ji ninge adre mai mer sing adi sele sing pai osa ni matam sida osa ki tawu ya training ki ma ki ate ki ma technical no how me adu padana khambi ra da utang di sehum tharak ko thodo se ko hona si Sajibu Serawa Nong Wali Neda Chahi Mapung Parak Pagi Pangthokpa Lai Khuldil Lalup Thauram Mitai Marupna Sinduna Irengum da Pangthokre Thauram asida Mitai Marup ki President Seram Joykumar Hanagi President KS Kerani Naro Thaudangi Editor Khoirom Loyalak Pasu Sarugya ke RK Sivachandra Maitai ase Thauna Loksing Phaba Kukan Panganba Frup Amani Haike Khoirom Loyalak Pana Puwari ki Tangkak Amada Maitai Frup ki General Kaya Manghan lamba ase laibak thibani haike Bana lakpada Assembly Speaker TS Lokeshona Manipur Miyam da proposal pirakle nimidasina lakpada lamdam asida khundaminari ba kang khudingma dharmagi khenaba wakalol sing thadoknaduna amaga nungsi sanaba tangdu leitaba chakhatpagi lamda mangjil thana changsinba lamdam ama oirashinu haire NPF ki mihut thengnaba ngamgadaba MP thasi haina hana minister oiramba N Mangina phongdokre Nepra Major Pukri Mapal Community Hall da Dr. Nara Supporting Committee Organization Sinduna Pangto Kibatara Masida Atai Wanga Kibasina System Soibana Sasanda Soibani Laira Babu Nahetpa Senzau Paibana Highway Inba Government Oire Haina Maral Siki N Mangina Makata Raduna Haukiba Chahitara Asida Manipurgi Isu Singda MP Oina Chatkibabi Hutna Parliamenta Kariput Krabage Zero awada wangang bahai basidi Manipur bu atopa state na kari su khaloi inergi MP thabada miyam na munna khalaga aseng babihut khanbiu Nagaland gi CM na Manipur gi CM chaibada sasan pairiba Congress na Delhi da kari haibangame NPF ki MP laglabadi Manipur gi su parliament ta thengnaba ngamba mi thabata bani haike Nagaland gi chief minister chief minister ko ga bhav ki parliament MP ho compensation ka ni chahi ho Red Chill Division ki kangbuna tongan ba mafam singda chathakhiba operation da underground taruk fare hare PIB Defense Wing ki charola mana thas ki taramathoi da NSCN K gi Regional Council member ama Imphal Chuachanpur lambida gi fagat ke pharaba mi adudi Kubung Rongmai Mukti Khulen Tamenglong district agine ngasi Khumji 3 area da thibo humbagi thabak chathabada NSCN K gi kader ani fakhe Kumbong amasung Olmun area da chathaba operation amada KNF gi mi amasu fakhe Amaram da mayang langjing dagi KYKL gi kader amasu 9mm pistol amaga loinana fakhe Faraba kader adudi soro khaibam bocha apokpa ibosana mayang langjing taning makhale kai dagi ni hare hauzik thabaki paulo wirase Hauzik Thabaki Pau Lobisi Indo-Tibetan Border Police Force ki Constable Khara Logodori
Masaga Saita Nifandigi, Kungamanga Fawgi, Manunda Leba, Class 10 Pass Tobaga Luinana, ITI Diploma Pass Toba, Mio Wagadabini Haidi. From Pishin Begi Aroba Nomit, Megatan Kungani Twini Haidi. SBI के प्रोबेशनरी ऑफिसर के फॉर्मली सिंगमा सानी फंड कुंट्रा का तरेट लगदरी मसाग सही कुंगमा थोदे की कुंट्रा फाबुगी मनुंगदा लेबा ग्रेजुएट पास तरब कैंडिडेट सिंगना एफिंग तांग कुंगमा फाबुगी मनुंगदा ऑनलाइन दा दरखास्त हरप यागनी हाइरी दरखास्त सेंटर इम्फाल ओइगनी हाइरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली पुलिस की एसआई सीआईएफ के सीएपीएफ अमदी एएसआई के पोस्ट लिसिंग अनिसानी प्राण मौद्रागा निथोय लौनबगी दमक दरखास्त कौरी मसाग सही कुंदगी कुंगमंगा फावगी मनुंगदा लेबा सकलबा यूनिवर्सिटी अमदगी डिग्री पास तरबा मियोइसिंगना दरखास्त हरप यागनी हाइरी एसआई के ओनदी ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा नुफा कैंडिडेट सिंग ओइगदबनी हाइरी दरखास्त पिसिन बगी अरोबा मतम ऑनलाइन दा एफिंग तांग मापन फावनी अदबो रिमोट एरिया सिंग दा लेबा सिंगदी एफिंग तांग तरागनी फन फावबा सांगदोकनी हाइरी इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर खरा लगोदरी सही तानिफान देगी निफुगनी थोय फावगी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना जिनगे तांग कुंथ्रा माथोय फावगी मनुंगदा दरखास्त हरप यागनी हाइरी माई के थाक सकंगलबा यूनिवर्सिटी अमदगी यामद्रबदा डिग्री पास तब मियोय ओइगदबनी हाइरी इंडियन नेवी के स्पोर्ट्स कोटा दा सेलर खरा लगोदरी यामद्रबदा क्लास 6 पास तौरबा सही तरा तरते की कुंगमाथोय फावगी मनुंगदा लेबा सानरोय सिंगना मेगे तांग तरे फावगी मनुंगदा दरखास्त हरप यागनी हाइरी अमरोमदा इंडियन नेवी की म्यूजिशियन खरा लगोदरी क्लास 10 पास तौबा म्यूजिशियन अमु ओबिगी मगुन सेनबा मसागे सही तरा तरते कुंगमाथोय फावगी मनुंगदा लेबा मियोय सिंगना मेगे तांग तरा तरे फावगी मनुंगदा दरखास्त हरप यागनी हाइरी मथकदा पंख्रेबा थबक की पाउसिंग असिगी हेन अकुपा मरोल बहुपरादा लेबा जॉब सेंटर दगे खंगबा यागनी थबक के पाउ पिजबा मतांग असिदा लोइजरे मखा ताबा पाउ अमुक लौबिसी कोंगबा सौदोंग पुंगदा लेबा अंजी कल्चरल एकेडमी ना चही खुदिंगी एकेडमी असिगी मपो कुमोन थौरंगा मरी लेनना पीबा अवार्ड मे 15 पीनना बलाउथोख्रे अवार्ड असि लागलिबा मे था मनुंगदा एकेडमी असिदा येंथोकनी हाइना अंजी कल्चरल एकेडमी की सेक्रेटरी ना खंगलगले हौजि सानबगी पाउ Ngasi sanabagi pauda arm wrestling. Kuntranitu Super State Arm Wrestling Championship ki Nupagi Team Champion MYASA Nupigi Team Champion IK Gym na oikre. Manipur Arm Wrestling Association na sinduna WYLCO ground kong wada chatakiba Kuntranitu Super State Arm Wrestling Championship ngasi lotion kre. Lotion bagi tharamda Hana Minister Oiramba Manipur Arm Wrestling Association ki Chief Patron Ojoy Hana Commissioner Oiramba P Bharat amadi WYLCO ki President TS Ajit amadi atai mi kyana sarugya ke ngasi arobi numit ki tongan ba wet category singi pangthokiba nupagi kg chama tarada MYASA gi TS Ajit Kumar na JNB gi IS Nandakishore bu mai thiba piduna winner oike KG humpu mangang kanglupta MYASA gi TS Othello KG humbudra da association asigi S Arun KG humbudra manga da Ringo Maitai KG Marfuda TS Okendro KG Marfudra da K Bizen KG Chamagi Pangthokibada IK Gym gi TS Saratna ahanba position takre Championship asigi nupi gi KG Yankai gi Pangthokibada IK Gym gi M Abe KG Yankai manga da Gym asigi N Rojibala KG humpu manga da S Rani KG humudra amadi KG Marfuda MM Cha amadi L Joymati na ahanba takre nupi gi champion of this champion Ibudau Khagem Gym gi S Rani amadi nupa gi champion of this champion MAYASA gi Sanjit Kumar takre championship asida MYASA na point Yankemari fangduna nupa gi champion oikre EK Gym na point tarahumdei fangduna runners up takre nupi gi team champion EK Gym na point Marfuda Mathoi amadi Paul Star na point taramanga fangduna ahanba amadi ani supatakre physical challenge ki nupagi pangthokiba KG humpu amadi KG Yankai manga da IK Gym gi TS Joy Kumar MYASA gi CS Bisorjit amadi Benjamin Kamaina ahanba takre makok matang taraba team amadi sanoi singda tharomapu singna trophy amadi kudolpot piduna puning thawatke championship asidagi khangat laba sanoi sing Manipur team oina national championship ta saruk yagani hare
श्रीलंका की कलम्बोदा ममांग थागी तांग कुंदगी कुनमंगा फावो पांथोखिबा सही तरामरी मखागी नुपी मसागी AFC रीजनल चैंपियनशिप साउथ एंड सेंट्रल रीजन दा इंडिया टीम दा सरुक यारुबा मणिपुर के सानरोई नुपी मसा अहुम असम रोशा खैराकपम जुबिना महाराबम थाहेनबी अमदी खुमल लंपाक की आर्टिफिशियल तप्त पांथोखिबा तरातरे सुबह सब जूनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ता विनर ओखिबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की सानरोई सिंह ओपगी थरम अमा एसोसिएशन असिग ऑफिस पांथोखरे थरम असिदा एसोसिएशन असिगी मरुओइबा थौपुबा अमदी कोर्स सिंगसु सरुग्याखे छत्तीसगढ़ ममांग थागी तांग कुनिपानदगी कुंथ्रामाथोय फावबा कुनमाथोय सुबा जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप ता विनर अमदी फर्स्ट रनर्स अफ तारकलबा मणिपुर की नुपा अमदी नुपी मसा सानरोय मेडल फंगलबा सिंह ओपगी थरम मणिपुर फेंसिंग एसोसिएशन सिंधुना उरिपोक यामम लेकाई दलैबा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट TSJ कुमार की युमदा पांगथोखरे थरम मदुदा एसोसिएशन असिगी जनरल सेक्रेटरी रंजित अमदी अतै थौपुबा सिंगसु सरुग्याखे चैंपियनशिप अदुदा मणिपुर की नुपा की टीमना ओवरऑल टीम चैंपियन पदा एसोसिएशन की माइकईदगी सानरोइसिंगदा खुदोलपोट पीदुना पुनिंग थौगतखे थरमसिगा मरी लेना TSJ कुमारना सानरोइसिंगबु पुनिंग थौगतपा वाफम फोंदोकपगा लोइनना फेंसिंग मसाना असि हेना चाखुतनबगी मतंगदसु वांगांखे All Manipur Gorkha Students Union Sinduna NGYC Football Ground 4000 da mamang thagi tang kuntra mathoidagi team tarani thina saruk yaduna chatharakiba 2020 cricket tournament nga solution kre lesin bagi thoramda kangla tombi GP ki pradhan Sivakumar Basnet All Manipur Gorkha Student Union ki president Pradip Rijal amadi atai miyo kyana saruk yake tournament asida Greater Imphal B na winner 4000 na runners of takre winner oiraba team da trophy ga loinana lupa lesing ni pan ga chamanga runners of taraba team da trophy ga loinana lupa lesing ani chamanga piduna puning thawatke थासगी तांग तरा मथोइदा ईस्टर्न मोटर शोरूम चिंगरong दा बॉम्ब पोखाइबगी थौदोक्ता असो पनंगन खिबादु मणिपुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन अमदी मणिपुर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ना नुंगाइतबा फुंगदोकपगा लोइनना मतुंगदा अमुखना तौबिदनबा मरि लेनबा सिंगदा खंगलगे ईस्टर्न मोटर की प्रोप्राइटर सिना प्रीतम एसोसिएशन अनि असिगी पेट्रोल मेंबर अमदी थबक थौरम कयादा अचौब मतेंग पांगखिबा मियोइनी हारे नुपीसिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबा कयागी मतंगदा मसाना मसाबु ngaktokjaba ngamnabagi panamda numit 13 ni chumna chatharakpa thangtagi workshop kam training program ngarang ilmungta leiba huelalonggi auditorium da losinkhre thoramaduda art and culture ki director K Savita Manipur State Commission for Women's ki member SP Tesori yauna mi kyana sarugya ke women empowerment ki member ningthojam induna nupa singna nupi singda aranba miyeng yengbaga loinana pamdaba thodok kaya chatharakpada nupi singna masa ngaktokjaba ngamnabagi damakta asiguma training program asi pangthokpani haike bitta mari sinna ba saratiba workshop training program asida ekoi nupi singsida thanta ni mahisina katai pawa kana roki ge hasi en khamana ba apna nali thanta ni mahisi ekoi pai singa yeda wede kana oiba mahiyawa onbi nupi sing ba da de ekoi mi kimaka thanta ni mahisina asuki mari kana roki masi nupi singa khanan jaba kasi en yoro kamani Tungda Huel Lalong Manipur Thangta Cultural Association Sinduna Pangthokba training program aduda sarugya khibi nupi singna thangta gi demonstration amasu utke Sahi marfum dai suraba khumbong mayung Krishna Mohan Maitai Koba ahal ama ngarang ayu pung nipan makhai mukta ba duwai dagi Manipur Police Housing Complex da laiba quarter number 5 type 3 dagi thokiba dagi mafam khangdona mangkre alasi foot manga inchi mari wangi mamai sangi kuchu pale masa pai mana thokiba matamda dark blue machugi track suit ama setke makpu kana gumbana thengarabadi khumbong mayung Jenglen mobile number 8014267546 natraga manaknakpa police station da pau pibiu hare April taramari KCP gi mapo kumon lakpada lub asigi chairman poire maiteina miyam da yat proposal pirakle lub asigi publicity secretary malemngan ba maitei gi cherol amana malemda ning tamna lengak lon samit lon amasung khunai ron bu sinjalangjari ba lebak amagum leijaram ba manipur bu bharat ki phibanung da namduna fosin bagi thawong kauna gumse matkraba lengak lon samit lon amasung khunai ron ahum asibu amukhana bharat ki makuttagi munbangam labade malem gi maning tamba furup khudingna aikoi
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯗꯥ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯊꯥꯈꯣꯜ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯅꯤꯡꯂꯨꯕꯒꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯥꯜ ꯍꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯞꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯏꯪ 1959ꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣꯅꯤꯌꯟ ꯂꯣ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯨꯡ ꯃꯥꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡ ꯈꯣꯠꯄ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯔꯩꯆꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯥꯡꯉꯝꯗꯨꯅ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯗ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯌꯥꯎꯂꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯀꯛꯄꯨꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯔꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯊꯅꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯌꯥꯏꯇꯣꯡ ꯈꯝꯗꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯅꯤꯡꯏ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯌꯥꯎꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯃꯒ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ICAR ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯉꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 38 ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯪꯕꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 10.5 ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇ 42 ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗꯅ 55 ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯤꯜ ꯍꯧꯖꯔꯨꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯥꯡꯕꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯣꯛꯄꯟꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ M. ꯅꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ MYASA ꯅ ꯄꯣꯏꯟ 53 ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ 32 ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯦꯁꯂꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ISTVꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ